हेल' फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। बे खौराङा जाहैबाय सासे बर'नि जोबोर सक्सेसफुल किक बक्सिं प्लेयार, माने बिथाङा नै साननैसो सिगां गवायाव वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनानै गल्ड मेडल मोननो हादों, फार्स्ट प्राइज मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय दानसोरां नार्जारी। बिथाङा गरेस्वर एरिया, माने गरेस्वरनि होननांसिगोन। स' बिथाङा गल्ड मेडलखौथ' मोनबाय, नाथाय दुखुनांथाव खौराङा जाहैबाय जेब्ला फैफिनो, ट्रेनजों फैदोंमोन बिथांमोना, फैनायाव जेब्ला अन्ध्र प्रदेश मोनो, बुंनाय बायदिब्ला गदावारि डिस्ट्रिक्ट, अब्ला बिथांमोननि टीमानो, गासैबो टीमानो सोरबा खर' सानाय गोबानाय बेबायदि एसे प्रब्लेम नुजाथिदों जाहैबाय। आरो दुखुनांथावदि दानसोरां नार्जारी बिथां, जाय बिथाङा वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप गवाव जादोंमोन, बेयाव जि गल्ड मेडेलिस्ट मोनदों बिथाङा बाराद्राय जादोंमोन। आरो टीटीजों गोबां सावरायनानै मोनसे स्टेशनाव लाखिनानै लकेल हस्पिटाल मोनसेयाव लांनाय जादोंमोन। लकेल मेडिकेल, माने फिसा हस्पिटाल, गेदेर हस्पिटालबो नङा जानो हागौ, मिथिथ'आ दा जेबो। नाथाय बिथांखौ फाहामनो हायाखिसै, बिथाङा रुंसारि जाबाय। स' बेयो जोबोद दुखुनांथाव खौरां। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय दा बिथांखौ बिनिफ्राय अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय आसामसिम लाबोनो थाखाय बिथांनि न'खरा जोबोद दुरबल, लोरबां। खमसे खम 1.5 लाखनि खाथि खाला रां नांगोन बिथांखौ लाबोनोबा। मोनसे एम्बुलेन्सजों सावरायदोंमोननो, नाथाय एम्बुलेन्सआ पार किल'मिटार 55 रुपिस लागोन, आरो 2500 किल'मिटार जायोनो बिथांनि न'सिम। आरो बेबायदियाव मा जागोन, लाबोनायाव माने 1.5 लाखनि खाथि खाला रां नांगौ जागोन। बेनिखायनो बिथांनि न'खरा ओरैबायदि उइक, माने सम्भब नङा। ओंखायनो बिथांनि न'खरा मोनसे रिक्वेस्ट खालामदो बिटिआरनि सरकारखौबो आरो आसाम सरकारखौबो, जिहेतु बिथाङा आसामखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों, बेयाव गल्ड मेडलबो मोननो हादों। स' आंबो बुंगोन बे बिबाना जोंनि आसाम सरकारनिबो आरो बिटिआरनि सरकारनिबो। प्रमद बर' बिथांखौबो आं रिक्वेस्ट खालामगोन जे बिथाङाबो माबा मोनसे राहायै सासे बै देरहासार गल्ड मेडल मोननाय सासे बर' सुबुं, बिथांखौ लाबोनायनि बेब'स्था खालामो, जेन दानसोरां नार्जारी बिथांखौ अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय मोजाङै मोजां लाबोफिननो हायो, बिथांनि गोथै देहाखौ जेन लाबोफिननो हायो। आरो बिथांनि न'खरनि जानानै बिथांनि खाथि खाला एरियानि मानसिफोरा सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामदो। नोंथांमोना प्रेस कनफारेन्सबो नुदों। मुंदांखा बर'नि इउटिउबार एलके बिथाङा साংবাদিকफोरनि सिगाङाव फैनानै सरकारखौ न'खरनि जानानै रिक्वेस्ट खालामहरदों। एरियानि सुबुंफोराबो रिक्वेस्ट खालामदों मोननैबो सरकारखौबो, आसाम सरकारखौबो बिटिआर सरकारखौबो। मानो होनबा बिथाङा सासे बर' सुबुंबो आरो बिथाङा आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामदो। बेनिखायनो बिथांमोना थारैनो हेल्प खालामनांगोन होननानै आंबो बुंगोन। स' आंबो सरकारखौ बिथांनि न'खरनि जानानै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जे न'खरखौ हेल्प खालामो, जेन बिथांखौ लाबोनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिंनिफ्राय लानानै जेन हेल्प खालामो, बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामगोन। स' नोंथांमोना नायनानै लादो बिफाया मा बुंदों आरो लोगोसे एलके बिथाङा मा बुंदों। सारे आरो प्रमोद बर' सारे আৰু অসমৰ হেমন্ত ছাৰে যাতে ল'ৰাটোক আমাৰ ঘৰলৈকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি আনি দিয়ে, আৰু আমাৰ ঘৰত যাতে কিবা এটা সহায় কৰে। যিহেতু খেলাত পুৰস্কাৰ পাইছিল, গ'ল্ড মেডেল পাইছিল, তাৰ মাজতে চলিটো ঘৰত আহি নাপালে, মৰিল। আহি যেনে তেনে আনি দিয়ক, ঘৰত লাগে আহিব কৰি দিয়ক। আপোনালোকে কেনেকে গম পালে যে তেখেতৰ কিবা এটা শুকাব দুৰ্ঘটনা হ'ল? আপোনালোকে কেনেকে গম পালে? এইটো তাৰ লগত তাৰ মাষ্টাৰ আছে, আৰু তাৰ লগৰ বিলাক ফোন কৰি যোৱা ৰাতি 3টা বজাত, এই পোহৰ হলে হয়, এসময়ত ফোন কৰিছে, এনেকে চিৰাজ হৈছে, এনেকে। পিছত কি কৰি, এতিয়া ট্ৰেইনো ৰখা নাই, মেডিকেলো নাই ওচৰত, কি কৰি এতিয়া মানুহটো বোলে আৰু ভৰি হাতবিলাক খচি গৈছিল, কচাই নিছিল, আৰু মালিচ কৰি আনি আছে। পিছত কিবা এটা ষ্টেচন পাৱাত তিথি কৈ পেলাই ৰাখাইছিল, ৰাখাই পেলাই এনেকে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰা বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়াতো মেডিকেলত কেনেকে ভৰ্তি কৰিলো গম নাপালো, মানুহটো চিলন দি থকা বুলি কৈছে। লাষ্টত আৰু বেলা হোৱাত মোটামুটি 12টা-1মান বজাৰ পৰা কিবা হেৰি মুখত কিবা অক্সিজেন দি থোৱা বুলি কৈছে। ভাল হ'ব বুলি কৈ আছিল। হা,
কিমান পাইছে এতিয়ালৈকে আহি কিমান পাইছে এইটো কোডাবিৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অহা নাই তাৰমানে এতিয়ালৈকে মেডিকেলত আছে তাৰমানে ন মেডিকেলত আছে এতিয়া ডেড বডিটো আনাৰ কাৰণে কিবা মৃত্যুটো আপুনি ব্যৱস্থা কনফাৰ্ম আপোনালোকে গম পাইছে নেকি মৃত্যুটো কনফাৰ্ম হোৱা বুলি আপোনালোকে গম পাইছে নেকি মৃত্যুটো কনফাৰ্ম হোৱা বুলি গম পাইছে তাতে থকা মানুহবিলাক কৈ পঠাইছে মৃত্যুটো হ'ল আৰু মৃত্যুটো এতিয়া মেডিকেলত নাই হ'লেও ছাইডৰ ক'ৰবাত পেলাই থৈ দিছে আপুনি এতিয়া কি বিচাৰিব চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান বিচাৰিব আপুনি চৰকাৰৰ প্ৰতি মই এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ ল'ৰাটো আনিব লাগে ঘৰত লাগি তেখেতে যে মৃত্যুবৰণ কৰিলে তাৰ চৰকাৰক আপুনি কি জনাব যে তেখেতৰ লাশটো এই মোক উচিত তদন্ত লাগে উচিত তদন্তটো চৰকাৰে কৰি দিয়ক মই সেইটোৱে মই চৰকাৰকে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটো আনি দিয়ে আৰু কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু খেলি থকা আছিল ৱাকো ইণ্ডিয়া কিক বক্সিং গোৱাত যিটো হৈছিলে তাতেওতো মানে তেওঁ মানে সোণৰ পদক গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হৈ আহিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘৰত আহি নাপালে তাৰ বাহিৰেও তেওঁ মানে আগৰে পৰা বহুত তেনেকুৱাই নেশ্যনেল লেভেলৰ বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ চেম্পিয়ন কম্পিটিশ্যনবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেনেকৈ মানে বহুত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হৈ আহিছিল তেওঁৰ মানে খেলৰ প্ৰতি বহুত প্ৰতিভা আছিলে তো তেনেকুৱা এজন মানে খুব মূল্যৱান প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি বা প্লেয়াৰক আমি হেৰাই ল'ব লগা হ'ল সেইটো খুব অতিকৈ দুখজনক কথা পৰা মতে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপটোৱে মানে অলপ তেনেকুৱা বমি ভাৱ বা অসুস্থ হৈছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু আমাৰ দানচোৰাং নাৰ্জাৰী তেখেত মানে খুব বেয়াকৈ মানে ভুগিছে আৰু যাৰ কাৰণে মানে আজি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে যিহেতু আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া তো এতিয়া চিন্তাত পৰিছে যে এই ডেড বডিখন ঘৰত কেনেকৈ আনিম তো ইয়াৰ ৰীতি নীতি সেইবিলাক কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰে মানে বহুত চিন্তাত ভুগি আছে তো ইয়াৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে চৰকাৰে অসম চৰকাৰ বা BTC চৰকাৰে যে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ হৈ পেলাই আৰু গাঁৱৰ বা অঞ্চলৰ হৈ পেলাই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে নহ'লে মানে হঠাৎ বেমাৰটো এনেকুৱা কিবা এটা বেমাৰ হ'লেতো হঠাৎ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতো মানুহ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে তো এইটো আমি আচৰিত হৈছোঁ তো ইয়াতে কিবা নহয় কিবা কাৰোবাৰ এইটো ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে বুলি আমি ভাবি আছোঁ এতিয়া তো ইয়াৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ যে মানে খুব মানে তীব্ৰতাৰে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে হৈছে আমাৰ সম্পদ হয় অসম বা আমাৰ BTCৰ সম্পদ হয় প্লেয়াৰ্ছ হয় তো আমি প্লেয়াৰ যদি তেনেকুৱা যদি আমি হেৰাই ল'ব লগা হয় মানে এনেকুৱা যদি অচিনাক্ত ঘটনাত যদি আমি তেনেকুৱা এটা মানৱ সম্পদ আমি হেৰাই ল'ব লগা হয় এইটো খুব দুখৰ কথা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি বাৰে অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে অকণমান যাতে সেই মানে ঘটনাটো মানে তদন্ত কৰে আৰু যাতে জগৰীয়া ফেমিলিক পৰিয়ালক যাতে অলপ এচিষ্টেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে কৰে পদক্ষেপ লয় नैबे समाव मोनसे बुस्थुखौ रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों जिहेतु जोंना लकेल EM दङ आङो पबित्र सार बिथांखौ बुंगोन बिथाङाबो बे केसनि सायाव गुरुत्व लानांगौ आरो BTRनि चिफ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बे केसनि सायाव गुरुत्व लाजानायखौ आं लुबैयो आरो आं बेखौबो बुंनो लुबैगोन जे जिहेतु आसामनि जानानै बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन स' आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हादोंमोन ओंखायनो बिथांखौ जेरैबायदि गुरुत्व होनांगौ बेबायदि गुरुत्वखौ मोनथारनायखौ आं लुबैदों हेमन्त सार बिथांखौबो आङो खावलायगोन आरो बे केसनि सायाव गुरुत्व लाजानायखौ आरो बिथाङा जिहेतु अन्ध्र प्रदेशआव दङ बिथांनि डेड बडिया थ' बिथांखौ अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय न'सिम लाबोनायाव बिथांनि न'खरा एखेबारे माने हानाय सम्भब नङा आरो थारमाने बेखौ माने गुबुना जुदि हेल्प खालामाबा सरकारा जुदि हेल्प खालामाबा रायजो राजाया हेल्प खालामाबा ओरैनो जोङो बिथिं माने ड्राइभारखौ माने कन्टेक्ट खालामदोंमोन एम्बुलेन्स गंसे स' बिथाङा बुंदों अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय आसामाव लासे जेनेबा न'आव लासे मोनफैगोनबा 2500 किल'मिटार दङ थ' पार किल'मिटार 55 लागोन होनना बुंदों थ' 2500 किल'मिटार 55 रुपिस पार किल'मिटार थ' प्राय एप्रक्सिमेटलि माने 1.5 लाखसो जागोन आरो थ' 1.5 लाख खरसा खालामनानै डेड बडिखौ न'आव लाबोनाया एकदम सम्भब नङा बिसोरनि थाखाय ओंखायनो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो सरकारा एकदम हेल्प खालामनांगोन रायजोफोरा हेल्प खालामनांगोन